Assalamu alaikum, hurmatli ko'rarmanlar, hurmatli eli yurt. Жалал ат облысы, Базарқорған районы, Қызылүңкір жайлауына шығып келдік. Бүгін туған отырыш өткөрүп жатқан екен. Анан ушу жерге бүт Жалал ат облысындағы Моңол туғандар ушу жерге жыйылып отурушкан экен. Бир катар аларды сүйлөтүп, тугандарды эстелик үчүн тартып коеюн. Ушу жерди Жалал аттан Моңол туганыбыз иштетет экен достор. Мынакей тапчандар. Эс алчу жер өтө сонун экен. Бул жактан тоолдун астынан булак чыгат экен. Бұл бұлаққа олай әлі ұшы жерге балық салып қойып тұр. Қалаған адам келіп балық заказ қылып алып екен. Арғандай тамақ аш бар екен. Өстері жасап, өстері қой, ечке алып келіп сойып, ес алып отырып жеп кесе олат екен. Ішіғыза өте сонын. Мынакей отундар даяр, тамақ аш жасай турган кухнясы. Мынакей бул тапчанда өзүбүздүн жаштар. Бул жакта эки тапчанда ушул Жалал ат облусунун Манас шаарындагы ар бир райондогу туугандар. Бұл тапчанда мынакей биздин Жалал ат облусундагы Моңол туугандар, жаштар. Салам полбандар. Полбандар. Жөнөкөй адам жок. Жөнөкөй ушул. Жөнөкөй ушу ажекем экөөбүз эле. Достор, Малик полбон экөөбүз азыр жаштардын тапчанынан тамакты жеп, аксакалдардын тапчанына баратабыз. Малик полбон бул жакта эми ушу Жалал ат облусунун Манас шаарынын ар бир районунан терилип келди да туугандар. Моңолдор салам. Моңолдор жамаат туугандар ушу терилип келип жерде отуруш болуп, отурушта отурабыз. Аксакалдарыбыз жерде. Жакшы. Аксакалдар булар. Бияк Моңолдун эң аксакалы Туратабам. Албак Туратабам. Бияк атыңыз ким эле ака? Жакып ака. Тойчу тууган. Бияк Кеша полбон. Айтбаева. Укалар болот ушулар. Буякта Мокендик туугандар, Кызыл Жылдыз. Машалла. Өзүңөр тааныштырып бергиле. Алла разы болсун туугандар, Алла разы болсун. Аманбай. Кантыга тойчу. Бул жак блогер билесиздер. Биздин тууган немеден келди, Алапкадан. Нур спорт каналы. Эртең Улакка келип тур, бияк туугандар тартып кетейин деп. Биздин атыбыз жок, барбадым аяка. Эртең чыгалды. Биздин атыбыз Нурлан болот, Алапкадан. Таанышканыбыздан курсамыз. Алла разы болсун. Ынтымагыңыздарга Аллах береке берсин, Бул экинчи тапчан экен, достор. Аскербай ака. Бул Нурлан ака. Алапкадан келди. Моңол тууганыбыз болот. Моңол. Эртең Улакка келди. Şu Moңол отурушту тартып кетейин деп атайын келип отурат. Өзүңөрдү тааныштырып кетсеңиздер. Биздин атыбыз Абдулла. Кызгаш болобуз. Аксакал.
Allah razı olsun. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Allah razı olsun tuğanlar. Жақсы отырасыздарбы? Көңілдегідейбі? Ушул отуруштун башкы түптөгөн демөөрчүсү бияк Азат акабыз болот. Машалла. Азаматсыз туған. Allah razı olsun. Эң биринчи ушу отурушту эң биринчи баштаган адам ушул адам. Рахмат туғандар. Allah razı olsun tuğanlar. Aman bolуңуздар. Рахмат. Жақсы отырыңыздар. Эми бул жер ушу кишиники экен, а? Назар аба. Жүрүң биякта сүйлөшөбүз. Назар аке, мына бүгүн ушул Жалал Абадтагы ар бир райондогу моңол туугандарды чакырып ушул жерде конок кылып атыпсыз. Азаматсыз рахмат. Биз дагы ушу Улакшылтоо келип калдык эле. Малик үкөм туугандар менен тааныштырып кетейин аке, жүрүң деп чакырып алып келип ушул жерде отурабыз эми аке. Таанышканыбыздан курсанбыз. Ынтымагыңыздарга Аллах таала береке берсин. Бул жыйылуудан максат эми эч кандай саясат жок. Бири-бирибизди тааныш керек. Ынтымагыбызды бекемдешибиз керек. Мамиле жооп, мамиле кылышыбыз керек, туурабы? Жалал Абад обласы боюнча ошо 3 айда бир отурушубуз бар. Бизге келдилер, биз мыйманчылык атабыз. Азамат. Рахмат. Allah razı olsun. Bizler geldi. Bizler turaydı. Құдай берді. Hatta oğlum Kuvan ekemiz ha. Biz дагы 2000 Назар аке, biz дагы 2020 жылдан бери Чаткал, Алабука туугандар общий отурабыз да. Ошондой отурушубузга Кудай буйруса биз дагы чакырабыз сиздерди да. Барып таанышып, тууган таанышып келесиздер. Toylarda çakırabız, ha? Allah Taala nasip etsin. Rahmat Azamats aka, işingizge iyilik, денсаулык болуң. Malik Polvon, omadың bersin. Рахмат сизге дагы. Сага да рахмат, ушунча алып келип тааныштырып, а? Ушунчалык да Алла разы болсун. Ынтымагыңыздарга, ишиңиздерге береке берсин, да? Рахмат. Ha? Getiririz. O vakın şu birinçiden şu tuğanlarınıza rahmat. Başınızı biriktirip şu mağazınızda ha. Şimdi siz tamamında evet ha. Nereye izlemi şu tuğanlarınızı arkadaşın tuğanlı çoğu yüzüyorsun. Yüzüyorsun. Kattaş kuralı. Bu hem tarihte yok ev oldu da hiç ne benim için yok oldu da şöyle yalnız yürüyümüzden değil bir tuğan tapmamız başladı da özünün yüzünü tapmamız oldu. Onu tapan tuğanına davet versin. Bekap nail versin Allah. Kısanın dolayı şunda yakşı günlerde yol sürüyor. Amin. Allah. Baraka. Amin. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Allah'ım özüne çeksiz şükürler olsun, noktalar olsun Allah'ım. Allah'ım şol özüne kol açıp yalvarıp soranarız. Bugün şol bizde tosup şu yerde konoktagан Kızıl Önkürdagi tuğanlarыбызга да Кудай Таалам tilegen kanday jakşı tilek maksatlar bolgon bolsa Kудай Таалам özüň жеткизген болгон. Allah'ım dastorkonlarına bereket bergin. Allah'ım her daim jakşılıklaryň böre alıp jamandygyndan alys kılgın. Allah'ım jana şonday ele şol alys yakından kirgen sizler jalpy tuğan uruklarına her bir kadamlarına ajr hasanat sowaptарды жазып, her bir kadamla günahlarını geçirgin. Allah'ım ıntımağınızı bekem kılgın. Allah'ım her daim birimlikte ıntımakta olup özüңdün razılığına жетүүnü nasip kıl Allah'ım. Uşul tuğançılığımız uzun bolup, bul dünyada kanday bir tuğanday olup ıntımak жүрген bolsa kıyamatta
Пайгамбарыбыз менен Фирдаус бейиште бирге болууну Кудайым насип кылгын. Амин, амин. Ар биринин үйүндө жакшылыктар болуп, иштерине ийгилик берип, адалдан ырыскы кенен берип, арамдан алыс кылгын. Аллахым жаман көз, жаман сөздөн өзүн сактагын. Bir rahmetke Rahman Rahim. Rahmat. Ава, сизде бир Allah razı olsun. Ya, hizmet sizler hürmetler silahınızlarga, kızıldıklar, konuk kılganlarga, bu Moldaka mekemeli bari unutmakta oldularını, bereket eylesin kapanınızlarga, daim üstatık olsun oynayıp yürüyorlar. Allah. Rahmat tuğanlar, Allah razı olsun. Adam bana vakıfta sen bir yemeğini bir koy satam. Amin. Köke karşı kızmaz koydu. Benim nazar, bakıp, buradaki ülkülük tuğanlar, tuğanlar tosun otasınlar. Sizlerge Allah'ım şu aldığa koygan maksatlarga жетишти Allah'ım özü koldasun. Daim жақсы günler olsun, үйлеріңізде toylar olsun, toy üstünde жолугушуп, şu ынтымакта жүрүшүн Allah'ım bizге насип кылсын. Daim жақсы günler olsun. Allah. Geç falan